Evar baş û bixêr hatin weşana me zindî li ser Pêkan TV îro. Îro ez û hevala min ê çîdem em hunermend û stranbêja me hêja Şivan Erdal dikin mêvanê xwe. Şivan Erdal hunermendek hêja ye û ji şixbizina ye ji gundê Kose Abdilla ye û bi salan jî stranê xwe hizmeta dawet û şahiyê me kirine û pir jî tê hevkirin. و هم جی وقت پکان تیری پر که خواهشیم کو ایرو تل مد به بشتاری برنامه مد به کرم که حوالا من چیدم چاغا بخیر شوا باش اون بخیر هاتن سر وشانا پیکان تیوی وک حوالا منی زایره جی گوتی امی هیرو برنامه که خواش گیش به هورا چه بکن میوانی ما جشق بزنی ما شوان اردال ام دخوازمون سر اکرانا مرحبا مرحبا اvar شوان baş اردال هیویدارم تو باشی ez başım un çawanan çirdikin rindin gelek spas دیتنا تام باشتر بون بخیر هاتین براستی جاره که مگوت برنامه چه بکن erê درفت نبو تشتین خمگین چه بون ما وی روژه ابطال کر ایرو بون ناسب erê همه هیرو برنامه که خوشه گیش به هفر در باز کن هم ججنا رمضان ته سبه ده سبه نوروزه یعنی hem هم cejna روژه Nevruz e hem cejna Ramazan e بله هم دخوازن هر روژه جی هیرو بشوان اردال وک پیروزبایی که چه بکن bas بله کرم که شوان اردال کیه جوکیه چند سالن موزیکر مجله ام دخوازن هنک خبده ناس کرن زاتو کرده ما گلگ ناس دکن حز دکن ام دخوازن erê دوی دج ببیزین کو شوان اردال کیه فرمو merhaba Şivan Erdal'ım ji Kurdê Anatoliye navîn heymene me û tu zanin ki heymene serbilind e şuna mêraye ez eslê min Kurdê Şêxbizinim zimanê me lehçê me lek e henek din em soranîn ama em lekin ez kara müzika dikim nava Anatoliya terime daweta bi kurmancî, bi şêxbizinî, bi zazakî stran dibêjim. Ez ji gundê heymene Kose Evdillah me kes çûk bûm heft sal bûm sewa karê bavê min em mala xwe bar kirin em çûnî gundê bûnsizê li bûnsizê mezin bûm heta dev 4 sal dev 5 sal li bûnsizê çûme mektebê şiva hatime bajarê mezin Enqere li ser kilama jî çûm gerîm xwendim li ser noteyê li ser şanê li ser zimanê Kurdî yani ta konservatuar خلاص کرد na بو ne موزیک konservatuvar ne konservatörü özel eğitim ez çûme özel eğitimi درس تایبت کردن باشه erê sewa notayê sewa şanê li sala dev hezar û du hezar û dew yek ez albûmekî çêkirim Kurdê Anatoliyayê navîn danzê dev didu li nava Kurmanca Anatoliyayê navîn jê re tînin dev didu بله Şêxbizin û Kurdê doğiyê jê re tînin danzê danzê kilam çêkirim 4 kilama şêxbizin bû 5 kilam bi kurmancî bû du sê kilamê jî bi zaza bû ew stranê pir hatine hezkirin ji min pir hez kirin li dev 2006 ez klîbekî çêkirim stranekî ecer dîsa çêkirim ji heymenekî derket li sala dev hefta hatime girtinê min av tine zindanê nacî çalışma min hene ez du klîba ecer kişandim yek Buka Delal e yek ji Kurdê 100 salan e Kurdê Anatoliyayê navîn e qala Kurda eşîra Anatoliyayê navîn dikim yek jî strana Fatê ji min pir hez kirin elekçiya ji min pir hez kirin ez spas dikim ji Anatoliya ji Kurdê Anatoliyayê navîn re ez spasek mezin dikişînim
باشه من استرانه تیج گوتار بکن از گوتنا به زایره دم پرسیویجی هنه ما گلک پرشتر Evet, آماده کرنه evet. Baz, ez dixwazim piştî em basa şixbizinê û şixbizina bikin. Mesela gor ku min xwendî û dîtî şoreş weşî jî basê kiriye di pirtûka xwe de û Faik Bulut heye wî jî piştî basa şixbiziniya kiriye. Mesela gor ku min xwendî dibêjin soran yani şixbizinê ji aliyê Sileymanê hatine û dora sala 1500-1600 yani dora em bêjin Osmanlı İmparatorluğu. û niha jî mesela pir bela bûne. Li Adana hene, em bêjin li Karadenîzê hene, li Çankırı'yê hene, li Sinop'ê hene, li Aliyê Haymana gelekîn. Yani mesela sedema hatin içine û hiçkî me bahsê bike û birastî jî yani girêdayî wek te gotî jî kelhorî diaxivin şixbizinî. û ev Evet. jî em bêjin şîvekî soranî ye yan goranî ye û dizanî kî ji bo çi hatine, çima ew qes bela bûne. Hiç me tiştî basta bikî. Heval aşire Şêxbizin. Şêxbizin nava aşire. Nava aşire بله Şêxbizin ji ser Bazanê, Horasanê, Süleymaniyê. Hûn dizanin ki Selahattin Eyyûbî dewleta Eyyûbî bela divê li 1205 Şêxbizin bela dikin sürgün dikişinin. Ev şaxê jî di nava Anatolya bi rastî ez pir nizanim jêra tûn herhalde Ermenî û Rum. Rum dizanin Rum li nava بله heymene ên mala Ruman hene yanî dastiye jêra tûn henek di nava gundê Balçixsarê hene heta jêra tûn mala Ruman dastiye vek ji kevirin nêskî 60 salek em li heymenanê ke em tenê heymene li henek jî ji heymene terine Sinopê terine Samsunê terine Amedê şiva terine Amed terine Rihayê bi Urfayê axzê Sîverekê axzê Qerejdağê li ser dunyê li nava Tirkiyeyê li Iraqê li axzê Kurdistanê nêskê 3 milyon nûf eşîrê Şêxbizin hene. Şêxbizin Kurd e lehçe lek. Hûn dizanin kelhûrî jê re tûn بله lekin henek din ki Şêxê mezin henek jî kala me ji berê digotin Şêxwezeyn. Zeyn bi nava Şêxbizina Zeyn hûn dizanin ki zeka ye. Şêxwezeyn erê bi yani bir Şêxbizinê em bi zekî yek zekiye ya bi Tirkî dibin zekî ya zekî. Yani zekî birisi oldu. Jêra dibin Zeyn. Şêxwezeyn henek dibin kala me digotin eşîrê Şêxwezeyn. يعني Henek كاس زانه شيغين زانه جوير erê دوته يعني تبي وقته erê يعني erê erê. Li ağzı ez çûme do aliya Samsunê dibin Şêxazûn. Nabin Şêxbizin dibin Şêxazûn. Yani vengdim nare 7 sal 60 salê asimile bûye hatine bîrkirin. Zaten hûn dizanin ki ev ji destê wan kibe me di ava bikuşin me bifetisînin. Ya dikarin ki ama asimile nebûnî em zimana xwe ji bîr nekirînî kultura xwe ji bîr nekirînî em باشه nava Anatolya zimanê Şêxbizin asimile nebûye Tirkî tev nebûye بله pir jî dewlemend e.
بله سپاس پeki مرد زانه acaba çima ura bela buna mesela bizim Reşit hin zede nav heaven nezik heaven şimdi bizim acaba sedam evet işte siyasi bu meri Tişteki kesin mesela siyasiye rast e, tişteki siyasiye zaten gemci Kurdistan'a bartıkını deni vira şereki mezin çeytibi. bale Şereki mezin çeytibi tev Selçuk devleta Selçuklu şereki mezin çeytibi dinava Eyüpiye lev tıkın yekci şerra Şia Şihane ya Sünni şerre Şia Sünni çeydibin şebuzun sürgün avratkın. Zaten on duzanın ki ilk asimileyme Kurdame li ser dîne şiva li ser zimane. بله این پرسی مهنه شوان اردال ام دخوازن تجمع رستوران بی Evet. ama paşa devam bakın Ana. biraz. On kujam tıgazın ez kujam bejim. Yani strana Halepçe me tenge ser ve axıfi buni ev bandorek li ser tekir bû ez dixwazim berî çend roja rojvegera bîranîna Halepçe bijî em ê ji dixwazim tu hinek çîroka wê piştra strana Ez bê piştra jî qala wê bikî çawa bandorek çawa ser tekir tev strana got yani û te navê xwe çima kire Şivan Erdal kas qala şivan erdal bikim. tamam kerem ke Kes çük bum li gundê bûn size ofîsê hene. Ofîs heû. Ofîsa genim standin devletê û. Pir kamyoncuya da hatin. Xalê min apê min jî kamyoncu bû. Kun tu zanin ki di nava Anatoliya me kamyonê man meşhur bû. Jîra digotin qirmizi burun. Evet. bele Erê. Çok sembolik meye yani. Erê sembola Anatoliya navî ne. Konya heymeneye. Di nava kamyoncuya Kurd remzî hebû. Şivan perver hebû. Ez jî çûk bûm. Çûma ofîsê binî kamyonê genim têda dimîna em top dikirin diçîne beqalê dukan. Difirotin ji qera işte şeker çikolat. Benîş ki çew. Cum em nat zigirtin. Ez çûm nava kamyoncuya genim top kirim. Şivan perver Halepçe. Lê tixe ez çûkim. Ez çûme mal ji bavê xwe re gotim bava min pirs kir ji kamyoncuya min got va kî ye got Şivan perver e. Min got baba ji min re qeseta Şivan perver bigire ki tu çû Qulekuyê. Li nava Şêxbizin em ji Qula re tûn Quleköy ki tu çû Qulköy ji min re albîma qeseta Şivan perver bîne. Hûnê Helepçe. Hûnê ez ji Şivan pir hez kirim. Ev jî di dilê min di dila kurmancê me di nava Kurda stranbêjekî mamosteyekî hêja ye pir dewlemend û bele mezin e. Jê hez kirim ez çûk bûm di çiyama daweta ên sazmaz der ecer derdiketin dihatin. Def û zurne hebû. Pere didane min ez stran dibe digotim. Ya ji min re gotin dengê te mîna şivan e. Ev jî kete bîra min nava min şivan ma. navê şivan lomal xekir yani Erê. te kerem ke em Böyle stranek hazmede stranek xwebêje. Benda dengê te xweşin. Erê spas. Elekçi.
Bark bar لو عليك يا بوغور كان كردن دينان كرت مور كان أتذكر بيزو كان سلام من بقى شالو قليم بشار مغور كان بلاك ولكي راي هاي هاي زبها مغول كان دهرلوي لا ألك شيا تمين على كمال بدر خان به یاداشتی امی مالا با ویته یکن لای خانه دادانه قناقا مالا با ویته به حیج درنگانه خدا را حشوان لا 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 گیرو پزانه دبا با ویتت خملی نه های 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 بزر روشی مانه دهر لای لا لا الکی چیا زمین آلا کمالا بدر خان به یه داشتی سپاس ناوی سترانا الکتریا لناوا کردا لسه ورسیون هنه لآغز مردینه ازا قلا حکایه شوا بکم لآغز مردینه تن لیل دای که حیرانه اینی کسی وجود دارا بگم یک ویه یک الکتریه یک جی رزگان نوره رزگان تن لاوکا الکتریه نوره تورنا بدرخان بیه ده بیده دو لولو 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 رزگان از به قربانم وقتی سترانه دلی کچکا آقای دکفه لاوکه الکتریه لاوکه الکتریه جی دناوا مالبات آخواه تکه یعنی لاویوان تنه یک هنه ناوی بجی رزگار گویه بله نادن حنک دون کی دایی کو کچه حک دون جی متو کچه یعنی متاوی یک کچک دوی لی بارک الکتریا بارک حتی کوربی سرم بشو بله گلیه می بچار مارکه شوا عدس جراتوی مالا باوی تا خاندانه قناغا مالا باوی تا به حج دیرگانه نادن دناوا عشری عتمان چیتوی شرکی مزن چیتوی لاو که الکتریا دخن دکشن مموسته سربلند قنات لناوا آلبوما خوش خواندیه اجل سر چوما قر شیر آغزی
قمانه تمام ساز ماز توپ تکنی حوال کی ور خورد جوان هات گو که من میکروفونه بده از استران کی بیجم از پرجش سربلند هوجاج حست کم اما وی قجه سربلند هوجا گفتار نکرم از میکروفون دام ساز لیخستن گو بارک الکتریا بارک یا مگو که من واسطران کی دبیجه کاج مرا بی گو سربلند قانات دبیجه و هم گو از سربلند قانات پر حست کم وی ستران قد گفتار نکرم لی گریم دیم از چوما دنگ بیجه لسر دنگ بیجه خواندم پرجه حس کرن سترانه کی خوشه پر خواهش فکریه دنگت صابم سپاس هم پشکی پر سیخا دوام بکن و جبیرا لک و دمت سترانه خود بیجی جی نزدیک اکران بسک نه دنگت باشتر در کهوه رونتر در کهوه نزدیک وارم ها tamam توی من رونتره دباستا سترانه ya خود کر هم پشکی heval zahire القصرية من مزنكم از قاوه و تخم توی لسر اکرانه و تخمه یا ماجوره حیب نبه تشنابه كرمت كمان جبو دنجة تجي جبو قلقا تجي باشم اره حشک توی نا تشنابه جاتني مقول جبو كتا باسابا ستراني خي پر مشهور كرن خازم مثلا مليوت بفشكي لكولين كر بري برنامه يعني ستراني هم بكرمانجي پرن هم جي بتشم بزني پرن هنك جوان جي مبري هيچ نبيستبون تواسترالنا يعني çawa dibini, ji ozanê kem dibini, tu bixwe nivîsînî ji me tişkî basa vê bikî kerema xwe. و zahire mesela که از کلاما فاتح خواندم از دامه فاری داغجی خواند از شما دعوت کی دبنی مردوان جراتون شونه کی ون نه باش بلو بر دواره رونشتنی بلو روان لبا من رونشت لیخست از خواندم لسر